Ya udah, terima kasih untuk masukan-masukan dan evaluasinya. Ya. Mas Pak. February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Juga yang terkait dengan Pilpres kemarin, terus sampai dibahas di HAM PBB juga gitu Mas. Ya, ini terkait apa itu? Kalau yang kemarin kan yang di akademis itu kan menyikapi tentang demokrasi juga. Ya udah, terima kasih untuk masukan-masukan dan evaluasinya. Ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.